An pod wach mondiki Isaya katika kitabu cha Isaya 54 Matendo kare 17. 54:17. Onge gir lweny mothedh mar kedo kodi madinyal timi gimoro, kendo ng'ato ka ng'ato mawacho marach kuomie bura nong'adene bura ne in. Ma e gikeni mar jotich Jehova ma bende tim makare ma gin go moa kuom Jehova owacho. Wach mar ariyo, Jambo la pili, an pod wach mondiki Jeremia 10 Matendo 10:7. Yeremia 10:17. Tingigi mobo yae in madak ei dala mawasigu olworo koni gi koni. Nimar Jehova owacho kama: neuru, ndalo biro managol oko jomadakie pinyni, anatag-gi nyaka gine lit. Piny lichna nikech rem mayudo, kamohinyore lit ahinya. Wach mogik, Jambo la mwisho, Tijoti 10 Matendo 38. Matendo ya Mitume 10:38. Ung'eyo kaka Nyasaye nowalo Yesu ja Nazareth gi Roho Maler kendo gi teko, mi nowuotho kotimo maber kendo kochango ji duto mane Satan osando. Nikech Nyasaye ne ni kode, kendo wan joneno kuom gik moko duto manotimo e piny Judea gi Jerusalem. Neginege ka giliere e yath. En ema Nyasaye nomiyo chieng' mar adek, nomiyo onenore. Ok ne ji duto, to ne joneno ma Nyasaye noyiero. E wan manochiemo kendo metho kode bang' kosechier oa kuom jomotho. Kendo nochikowa mondo wayal ne ji kendo waful ni en ema Nyasaye osekete jang'ad bura mag joma ngima gi jomotho. Jonabi duto nyiso kuom nyinge ng'ato ka ng'ato mayie kuome oweyo ne chune. Amen. Ka pod wan podi e bo ema twamosre kore yamo kama. Tukiwa bado tuko pamoja, tupungiane mikono. Amen. Amen. Chunya ogone Nyasaye erokamano odhiambo. Moyo wangu namshukuru Mungu usiku. Nyasaye mochako timo ng'wono, Mungu aliyetenda neema mondo wachak wabedi e bwo ema ka e otienoni, ili tuweze kuwa chini ya ukumbi kwa usiku huu. Okinyi mar saa 1 nawinjo kowili we paoni. Asubuhi ya saa 1 nilimsikia Willy akizungumza chini ya ukumbi. Opuonjo gimiluongo ni lweny machien. Alipofundisha kuhusu vita ya nyuma. Saa 5 nawinjo ka Nyasaye ochako duoge e tielo mar ariyo. Saa 5 Mungu alimrejesha katika hatua ya pili. Odhiambo mar saa 10 nawinjo koyal injili mar gony mar jomotwe. Jioni ya saa 10 nilisikia injili ya kufunguliwa kwa walifungwa. Wach moyal kod nyakwaro mwari. Ujumbe uliohubiriwa na mjukuu wa mwari. An be Nyasaye okela odhiambo mondo wago mbaka. Nami Mungu amenirejesha usiku tupumzike. Wan e bwo ema mondo walosi e otienoni. Tuko chini ya ukumbi ili tuweze kusemeshane. Kaka osewachi, an Polycarp. Jinsi umesemwa, mimi ni Polycarp. Onyuola e piny Rongo e piny Kamagambo. Nimezaliwa Rongo Kamagambo. Ng'amowar mochangi mopong' teko Roho Maler. Ni mlokole na tena nimejazwa na Roho Mtakatifu. Ajayal wach Nyasaye. Mimi ni mhubiri wa neno la Mungu. Ema machalo gima ne wabede piny Minya. Ema kama hii tuliketia kule Minya. Kawan kod chuo moko kod mine moko e piny Semekowe. Tukiwa na waume kwa wake kule Semekowe. Higa achiel bor, nikech 2 dwe mar 8 higa mokalo nyaka sani en higa achiel. Tangia Agosti mwaka jana ni mwaka mwingine tena. Amen. Amen. Higa achiel bor.
Mwaka mmoja ni muda mrefu. Kanga tuwuotho igachiel tiende owuothe ng'wono. Kama mtu ametembea mwaka mmoja ni kama kwa neema tu. Kaka Nyasaye entie Na jinsi Mungu alivyo, ochako kelowa e piny Kanyadit ka. ametuleta tena hapa Kanyadit. Jotoa to kabi wuoyo gotieno. Wasafiri sitawaongelea usiku, To wan kod joma pok obiro e piny Kanyadit ka. sababu kunao watu ambaye hawajawahi fika hapa game Kanyadit. Ka wachak waradi e bwo ema matalogi ma mit dobed higa manyien e dwe mar aboro. Kama tukutane tena, pengine itakuwa ni mwaka ujao mwezi wa 8. Koro pono moro manie obiro to wacho na biro dwaro Nyasaye midwa wuothogo higa achiel. Shujaa mmoja aliyekuja kutafuta Mungu wa kuenenda naye mwaka ujao. Injili yalote yogo kati chungi loko injili yalote. Injili kuhubiri ni ngumu, hata kama nimesimama kukalimani ni Kendo nyono piny wadwago mbaka we loko kajatu. Kanyaga chini tutagumzika nisikalimane kama mwalimu. Manifesto gimobi loso kaka loso no. Kwa sababu gani ninaongea jinsi hiyo? Injili wayalo kama onalo kitambe wigi tolotimicha mogorangati tolal. Injili tunahubiri kama wanawake wamefunga vitambaa, lakini mamlaka ya kurithi boma waliotoka. Kendo wayalo injili kajipe gombo bedo joyalo. Tunahubiri injili kama watu wote wanatamani kuwa wahubiri. To adona yalo wat mijalo lao gorangati mayando yombo wegi. Lakini nataka nihubiri neno utakaokimbiza naye boma iliyokutoroka. Hapo dala mapiano tuwe watu ni ongenga makano. Hata kama ni boma uliodai haki na ameweka kizuizi kwa mtu anayetaka kupita. Will wane piny Kanyadit. Usisahau tuko katika mji wa Kanyadit. Ubiambo na neno mon matemo ngwedo manyasi e paone tono tamore kaka ginyweji. Jioni niliona wanawake waliojaribu kutunda dawa lakini walishindwa. Paone bingwedi e manyasi e ubiambone. Uwanja huu wanawake watatunda dawa katika ukumbi. Mawata ni tokruk tokela tonye pina tawedi re jobilo. Aseme kwamba mkutano umenileta lakini watoto wangu nimewacha nyumbani. Mano katada koma na waizo gogari nino jalo peru. Hiyo hata kama ni yule tuliyepanda naye gari anaweza kusinzia. Hani nipinda okde na anyepinda awe losi manido kudetera. Mimi watoto wangu nimewaacha hewani, sitakamwe kusinzia. Petijirene na opedo paka marumeti. Kwa sababu wajirani wangu wamefuga paka ya jini. Paroke uwewe do manyase. Paoni wabiru mwete. Ukiongea kuhusu kutunda dawa, uwanja tutatunda dawa. Wadu wao Nyasaye bido mlotemo. Tunatafuta Mungu wa kutushindania. Udongliwe tangwen igani waloro. Imebaki miezi 4 tumalize mwaka. Tokade watako uo edwe maratia. Tulipoanza safari mwezi wa kwanza, Ela uwe tiedi e igane. ulikimbiza maneno mangapi mwaka
wako dea gotieno. Nasema hivi usiku, Ng'ama nigi yie chunye ok winj pek mar lweny. aliye na imani moyoni asikie uzito wa vita. Ka ng'ato orwakore gi yie pek mar lweny ok owinji. Kama mtu amevishwa na uzito wa imani atasikia sikilio. Owacho ni kata lweny nitie aserwakone yie. Anasema hata kama kuna vita nimevishwa imani. Ere gige to dea gotieno. Nasema hivi usiku, Luong dala uwe mbaka. ita mama yenu kwenye gumzo. Adwaro thuol madwa luongo dalagi e mbaka. Nataka shujaa atakayeita mama lao kwenye gumzo. Jogo momera wayal injili Kanyadet. Polycarp ndugu yangu, wacha nihubiri injili Kanyadet. Kao dala umi bole mbele ni kama. Chukua boma lenu uweke kando yako mbele. Miloke mirange. Na uibadilishe na utizame. Kiwato ni dala wangei kakitalo. Useme boma letu ninaokutambua vyema. Dala wane kakatalo ni Malawi University. Boma letu jinsi ilivyo ninaifuata chuo kikuu. Dakanyadieto. Mzaliwa wa Kanyadieto. Mitake lwaro mitake range kama. Na usumbuke na uchunguze vizuri. Miwato ni katane tamo dawa mako. Na umwambie hata kama ulishinda nyanya yangu kushika. Katano makite lware lwete. Hata kama alikushika na umeponyoka mkononi. Awinjo kialu injili utieno. Umesikia injili ikihubiriwa usiku. Injili biro manyogi madoyo mboranga. Injili itatafuta kilichoenda mbele ya Baba. Ere ng'ama dwa ywagoroge waro. Yuko wapi atakayebaki nyuma na wokovu? Nyasaye kodonjo ka ng'ato. Lakini Mungu akizuru kwa mtu, Ok biro golo dala mane nie goro kelo mbele. atatoa boma iliyobaki nyuma akapeleka mbele. Ere dhako mawinjo wawinjo yie goro muchunye. Yuko wapi mwanamke anayehisi imani moyoni? Owacho ni 2025 lweny rach. Anasema 25 vita ni mbaya. Awinjo ka namba ne wang'e. Ninahisi namba iko somea. Abiro paro Nyasaye gotieno. Nitakumbuka Mungu na usiku. Nyasaye madwa paro ne en Nyasaye milotogo. Mungu ambaye nitamkumbuka ni Mungu wa kushinda. Winjo ka chunye loto sitako donjo kuomi. Hata kama unahisi kama moyo wa ushindi umekuwa kuzuru. Iwacho ni loto dok Jerusalem. Unasema ushindi unaruki Yerusalemu. Ping badi da Yeso kama.
lakini Sauli aliua 100,000. Watu manoloso ni Daudi lweny. Aliyemwandalia Daudi vita. Kata wan kodi ema otieno. Jinsi tulivyo nawe kwenye ukumbi usiku. Nitie gima loso ni rangao lweny. Kunayo kitu ambayo inaandaa vita kwa lango lenu. Watu maloso ni lweny no otieno ratego biro radogo. Jambo ambayo inawaandalia vita mwenye nguvu atakutania usiku. Watu mamio Jehova noyoa. Jambo iliyosababisha Jehova akalomboleza. Uwoyo ge Jeremia mawuod joka Hilkia. Akaongea na Yeremia mwana wa Hilkia. Otombo joka Jakobo tir mondo uogo. Akilenga wana wa Yakobo dhahiri. Injili masomo watonea. Injili niliyoisoma inasema, Pingi gimobo. funganya vitu vyako uliofungwa. Utiendado alero gimobo. Usiku nataka nieleze kilichofungwa. Watu mamio dhako moro tende torado gimobo. Iliyofanya mwanamke amekutana na kilichofungwa alikula. Utieno maweja kanyadieto. Usiku ambaye ninaongea mzaliwa Kanyadieto. Wanigedala makatoro wakija yalo. Tuko na boma hata kama umekaribishwa mhubiri. Tokinendo tibuoka sauti kubarutieno. Ukilala usingizi unasuka saa 9 usiku. Iwinjo kajomo kogomba karangat maradalano. Unasikia wengine wakipumzika kwenye lango la hiyo boma. Iwone jomano ala opom. Pengine utafikiri ni waliotoka kwenye dansi. Dalano ritiere wasigu mauoyo. Hiyo boma iko na maadui wanaozungumuza. Iluongo ni gimobo. Inaitwa kilichofunikwa. Watu maloranga timoketu dierai. Boma iliyozingirwa na hiyo kitu. Utienda winjo gola kameri. Usiku ni rahisi ugola msawa mweri. Kata nerado kode dala magimobo ndiae. Hata kama ulikutana na kitu iliyofungwa kwenye hiyo boma. Injili mayalo tieno biromanya. Injili linayohubiri usiku utaenda. Kata dala mano uoyo. Hata kama ni boma iliyosema. Dala mawatonea. Boma iliyosema. Mone makungo poto dong chudo. Wanawake ndio wanatangulia kufa, waume wakibaki. Manoranga tomoro. Hiyo ni boma fulani. Kata ukawuono ine dala no itedo. Hata leo hii umeoleka katika hiyo boma. Mnyeke ni areyo tol. Mnyeke ni areyo to yue mara. Wanawake wenzako wamekuzikwa. Dala no tamo joma munu mutwe kitamba. Hiyo boma inatesa wanawake waliofunga kilemba. Dima tamo miera mone dala no ilungu ni gimobo. Kinachokula hiyo boma inaitwa kinachofunikwa. Biwinjo kanitie nyasaye mademikinje ni kal. Je, unahisi kama kuna Mungu ambaye unaweza kushikamana nayo? Watu ni joka mama kajiorado. Unasema wenzetu kama watu wamekutana. Nakala randade kodala wanitie gimobo. Nikifunika boma letu kunayo kitu iliyofunikwa. Gimobo no kuduar jorieko. Kilichofunikwa itaki wenye hekima. Gimobo no kuduar josomo. Kilichofunikwa itaki waelimu. Leone kadala moro jupita juhuyo donge wall. Unapata kama hilo boma picha ya vijana imebaki kwenye ukuta. Toke gito yue mara. Mifupa yao umezikwa inapumzika. Alero gimobo odhiambo. Naeleza kilichofunikwa usiku. Matako moro radogeranga. Ambaye mke fulani alikuta nao kwenye lango. Katena mal maro tongo mara gembe. Hata kama ni amali ya kulima. Kutala mitie mega mal maro tongo mara gembe. Boma ambayo watu wanakula na amali. Biwije katako medaigare otalo ponda kwe. Na unasikia kama mwanamke wa miaka 2 ni kama punda